Ki patba ka maulai constituency mataksngi kilaya tut chakajingalang yalap election ke NPP hadin baka Voice of the People Party kala sarlin haka election MLA badang syudam. Haka ni kajingalap election ke balalong hamaulai put muri ladon ke kertong kakong Amperin Lingdo Presiden ke NPP Meghalaya bak Prestuntun Song nalor UMDC uba taibor lang pathau bat kiwei. Habakaran haka ni kajingalap election haka janmiat khat artarik yayong araja arpsau kakong Amperin kalaong bakan omlet syadalhi ban bamsoon Henry kan yeng ban yasat yakimat kajat ban rio kajingwan kipat ba belian ban sengap ya kajingalang kala pensyong syit baha haka ni kajingalang kabala jushim kum ka ketem baklanjong ka VPP kakong Amperin kala khot lang ru yakiwe ki sengsan perthei bakin ai ya kajing kershan yaka kum ka long kemi bakan long ka MP na kajat ban rio kaba ai jat na ka kemi Kakot kawer kiwe ki parti kan thup ya ka UDP ka VPP ka HSPDP ka Congress bakin sengo bahaban ay ka jingkershan ya ka haka ni ka ganti ban pen I ka jingatali ka jat ban rio Ya jonga sangdong kalong ka jingdong kam bandang kerke ya ka college ka baki khot ka medical college niladang kam kerke ya ka medical college namar ki jaka ai sumar jongi baki khon ki jongi ki bakwa ban pule ya ka MBBS ki shem jinjar ban yo ya ki seats ban khantam ban yala ka jong pasnong ban lewat ya kata ka jingtang jingstat ban long doktor syaki jaka ki majngai ni bawala ka sarkar FDA 1 bat ka sarkar FDA 2 kala tray borba ban penbha ya ki lenti ki sengken syaki jaka nong kendong kala day kapor baka Meghalaya ka Shillong seat kadai majid ya ka MPP ban ra ya ka ni ban yalap ya ka ni syakman nang ka iyo ya ka bang tingka ka bang kamhe ban yo ya kita kisurok kilenti kisengken lang ya pi syakita kijaka kibadang dangkam ya kata kalenti kasengken jin na pindalangan bat nga siya marman jin na pindalangan bat nga siya kitangjan ki hil sutna saipon kidang dangkam ya kisurok kibabon bat nganom siyang pat ngan yen ngan kren nakabunta ka jala kabaiwot ka jani sa kawayde kadan ka jing kendo baka BJP bat ka NPP kaday ka jo nga taray hinong siyong snong jong kawan sulong parliamentary seat hinambiyat yakata tathana bat kanya election lada kalong kumta kajingkali jama yaphi kinong siyong snong kamalay balay how hajar pulay man iway pa iway constituency ka BJP kalami penmi candidate ha ka MLA election kata ka BJP talas ngong day baya ka bakamla bakan rung siya ka jala ka jongi baki mang baki kwa banyarap ya kata ka NDA patna ka jongki mangi ki NPP ngim kantat ya ka jingkersyan jongno ru nga habang alay na kaway ka jaka sa kaway ka jaka majuong yikipat ba lada piday ki BJP total lang nakabanta nga lada piday ki UDP total lang nakabanta nga lada piday ki VPP total lang nakabanta nga natong Patrick yakinong syong bakinong karya yaladi haka MP election kinang bakan wan ka jingtula kabangidan kam kerke himla banong baday kang ka NPP kabapelang meeting hakis ni umlay ngalayad na kaway kasnong ki candidate para ki kran kumjo yakibo aday kang ka NPP kabapelang Hikapsyan, papigo, bara kiseng, dan kimalapenmi, watak ki apil hakakin hindi. Ladaday mapinkrong ya kapot nagibandey ki kasi, balay pipenmi, ya ka apil jong pi haka hindi, dan haka MLA election. Election,
भी की बीजेपी तो करसान लेंगे, माफी की यूडीपी करसान लेंगे, माफी की बीजेपी करसान लेंगे, माफी की एसपीडीपी करसान लेंगे, करसान नंबर की जिम्मा की babon ki ab nakati ke सरकार dapat bersang ban penduk pendam ya kancing itu ya ki jella hakata ke federal structure ke bambangi ki nang Meghalaya ilang suwa ki mansua ki jongi ki ade lok saskular bakari India nang baki long yorat ya ke jinglong repat ke jongi kan itu yang di Kristen nabar kadai niam kabang ngara shalor tam nanam sya ya kajing bharya halor tanyam ngimdei banwat ya ka hok lajong dakabang nyong pat ya ka hok jong kibe kani kadai kari India ngidei banra ya kata kelama syakman namang kom kejela Meghalaya ladang ikentat ya ka constitution jong kari India ni hampan ya lente lokpat ke Bangladesh bak ni ke MDA ni nung sya ya kata bakan long cukren ya kani barabor laju ang ya pi baka election kadai ka election bak ngakular ya ki batis baro ki badan habalai kakang amperin kan buram ya ki batis baro ngaon ya pi nganya wer ya pi kan buram nang ya ki batis baro pot ngisa stang kebasan sni syakasni kepot nga kerpat ren ya pi kinang maulai tungen pangan ya da ya kita kajing itu jom ke secular nation token mau bangaru matrang ke matrang ibang Peter batak tim hasil anang tuna batak tep na besok na haga kunet ke matrang nalaki ya kajing kloy na jom na banyasad ya kani kakam nakabangalenghi siya jantar mantar ang slim tang kendit nai mensua jom kani ka election ngan yada ya pi ngan long mga kanong ya sad jom pi ngan penkre ya ladi ngan trey shikam bat ngadak kerpat vet ya pi kinong balay snawa ha kakat kendai terik yami papa kakiying kisem ki jom pi nginya po nakajing duay to ay maumlay unsay madan yakinang yalam kibadan ka hok pan yalam ngait yala kajong kari ngamdan kam bankren jat benriw namang ngadel kaway masing-masing kila balik kaya kajat benriw ningkang suwa dakabang pekpa Panginoong punmong yano-yanoru hakapor pangyakren syapang katakajat benriw ngangit bakawan syulong parliamentary seat tampat juyoi yakamang kami bakalet sa parliament bakating snowret ngakerpat yupi kilong kami tolong kita kisipay kibanlek na kaway kayeng sa kaway kayeng panyarat panbenjay-jay ya kanina election legro panra takhuban nga pangalong kabaklan pan syakri yapi papanpet panyada ya kari